station TV station na e work on no the first cabbage scan e say aban no yiri nyina ho afesu film no mo yi no so film ni bebre Nigeria films bebre ebi o enye mama sana ese oman no ese gu oman anim ase ebe se obi timi wo ne ba no obi timi de dakro pe ebe chi nipa no kokuna eye ode haw ene ma ne ebe tro nipa no e ma amene na bushiafo so e ma de bia omo tete omo nya tima etimi fa entrefi ede haw ne ma ne so e de bro asa ahwere wo ma de papa business ya Ghana na wono uniska obi amu nti de ekoso na nya wonwa esi aso no obi afese o popular. Oh man, multimedia schedule dem musa man for beje because wuni bia e ya na kra ho nti schedule dem ya sure says e wo se koso. Yo adofo too much GH na wo hye me sabunkum ha se ye Mr. Dan anamne no eba betwetwe enkomo afa ekunkum ni ewia phones enkwala omodi 16 ni 18 years etimi fa akwala wedi 10 years echani ti so omodi ekwa akogisike duro kamia ye se Kasoa no de bia wo beti no enye edimbo pa ana nkrofo bon won but edimbo ni nkwana enkrofo ebokro no se menya Mr. Dan wa he mene no ebetwetwe enkomo me ho na ye mana kwa ba Mr. Dan pacho me chawo me so na wo hye ekunkum ni enema ekoso ewo Kasoa no ajimbe na wo etrefa ni ekoso ehu me ade ba kwa me ka say station TV station na e work on no the first cabbage scan no e say aban no yiri nyina ho afesu film no mo yi no so film ni bebre Nigeria films bebre ebi o enye mama ha say no mo de aba no mo yi wa e say agban no so koro so sa station films no mo yi wa no onu na be ma anu amuto aba special Sakawa no mo ye we first cabbage scan no mo yi wo TV so no e so mo ban ni nyina okay enso so say yam ban for life a che say mo nyi kwa wo TV station bia biom me person mo ban kwa mo yi wo TV station anyway TV no series no bi o se na ekwo nipa na nkwara no hwe no e so mo yi saa ho ni nyina wo TV no station okay me da sin so say ye TV any saa eniam mo yi wo TV so na man kwala ni nya saa dwene ni kokun boy na na ba jo saa because e bi say mo se mo hwe wo TV so na obi se mo fa omo no ma bi no mo wo TV so no mo fa ndi saa TV no de se mo first cabbage scan no e se mba ni nyina saa na me pese me kire no okay yo me da sin Mr. Dan na futo be na wo edima enen ko young guys ni girls o meso so omo pe quick money no dey futo na wo de ma omo ade ba ko me ka che omo se omo mu omo no mo ye adwuma wo ye ubia woni na wo ye adwuma obanya sika men roshi nyanwa bote na so ade usun ade anyako ba bebue ko ama na wa bue wo job ana wa nya wo adwuma ba wo se wo pe kukumode ada ze obe wutem ana wo nti sa de ndie se mu ka che mu na wo fo no so mu tu mu bafu awubu ba de bon de na fa no ko asori fa no starting Sunday say wa friend no ana say we fa no ko asori no so anyame kasa because o hwe TV no hu sa na ma wenu a o na odi be kwa ko esa Sakawa no ni wenu so ndimi ade wa ko meka no yo Mr. Dan ye da si bebre I Mr. Dan etufu paye na menim say youth no out there no musoso mo benya bibi efri mo ede ahye mo kotodwem adofo ye koso a ebusa enkofo anu sem efa enyema enye wudi sem ekoso o my Ghana no ya bwati me chawo me Josefa minya be mana ekunkum a ekoso wo my Ghana die na wo kafa ho de mo kafa ho no se de ekoso ni nya na enye enti o se aban ema police fo ebe team ebe gada ekuru no se na ebe ya ombo kuru no ban se na be asia na ema no entimi enkoso bi we se na ese oman no ese gu oman anim ase ebe se obi timi wo ne ba no obi timi de dakro pe ebe chi nipa no kokuna eye ode haw ene ma ne ebe tro nipa no e ma amene na bushiafo so e ma de bia omo tete omo nya tima etimi fa entrefi ede haw ne ma ne so e de bro asa ahwere wo ma de papa e bi se akra no bi nim ne da chi Nyankopon de ne besi e bi se nipa de usa Nyankopon se de nimonyam e de ama ho e bia da chi no one me president we tell be sofo and I be tell be minister and I be tell be your oman panyini e wo manim ama
aban no so ama na maame no so nya eso faso nti no se aban etimi tu ho na mo no ma police and soldiers ebe guard crew no se no mo ye nya obetimi atete wo mo ebe se bo apaye no mo ye empanifo ni bo o mo nim ho bibi nti na ma se na ma ne koso no nti o se mo pe police and soldiers no be gada ekru no mo bo kru no ba se ne be bibi ntimi enkoso biem anya se a edo haw ne amane beba ekru nim yo me da se enya be ma ya boate na enkofo so ekeka se police fo no so ebi kan wonti na ma ewudisem ados wo Ghana no ogene ho sei me de beti aka fa ho ne se eni de beti ma ya ne kure ebi se enti ma se bia akura small boy okonya etuo wan okonya akode wan a ode bedisia ewudisem no enti o se ne ono aban no esole etia ema soldiers enya be gadanti nipa na enam so sia ne ma ne be nya ontimi ti ho mo na mo fo mo wo so ye nipa ebi se mo so ese amanfo ade oni ema ekoso obi so de ese obi da ti ho wa mo na abon ma me no sia ko adidi kontimi ne dibi oda won na eti o se aban etimi tu ho na mo na otimi bua ema oman ne de etimi tu mpon ni nya ka ho bi ntini eto aba no se ne oman no so ebe ye yiram ye nyina so ye ho de etimi ato hen enti o se aban ma soldiers ebe guard ne nipa o mo ye no o mo ye hwehwemu na mo ti o mo nyina na edo mo kogu okay so say yes instead of police ni emfa soldiers for yes say police for na yes I didn't say police soldiers for na de betime gada se ne ebe yo betime hu se ne ma ni nyina na se police for na bi empani for na ya se no betime nyu o sitie na de ya chi wo mo enyina na ye so ya ne emra na de eni wo modi se ne obi tu ko ya de on bechi no do be ni ne echi no wo mo so ya o se echi wo mo so o mo ye nipa nto se etimi echi wo mo nya gugum na ekuro no so nya o mo tu apa efra okay yo me da se na yes ekoso a etiti se ene quick money aba youth fuei omo ayire omo wa omo epe quick no mpe so mo de omo nsa ebe ye adwuma no edie na wo ka efa sa asemi so ho e pa cho de metimi aka fa won ani se o se de bia aban no eye fast e won ne ma bi won se ne ma bi ko ekoso a nyinya ye hwe TV ye nya tie radio o so ma empanimfo na o metimi etu ho na mo betimi di emoa ebeba o my Ghana no eno ne ehwe so otimi tu ho na mo bi che wo empanimfo bebre a obi a won adwuma a wo ye enti se ne ma bi ekoso na se nya ne do ha ne amane ba o man yi mu a anzi asundie man eni tu obi atimi free ni kuro no abetra na o fa no wadwe bo ne bla se ne be ya eni ma bose bia de ento no enkofo ha obi amne no di oye na adwuma kakra ka dididi enti o se abani tu ho na mo no fa mpanimfo no mutimi di hu dwuma se ne be ya asundie nso be mo o man anim okay into misami busabente o so se aban no na empe dwuma ma youth na se youth no so entry so mo de o monsa ebe ye bibi so o so timi di o monsa eye bibi na ban no so timi epusu o mo ema bibi a ekoyi ebi se won se aban ro ka se ense nya dwuma ni di ti eko ana wu wiade enso a e se uko wiade a e tie no so no e de no me no ha na beblo e timi ti wo timi wiade eku eti no se aban no etimi ti ho na mo na omo eye dwuma na adwuma no mbe no so no se etimi ti omo ka se na wo so benya bibi e de ahwe omo man no omo yire se ne be omo nkoye sa enema no kofo ha emle oman no na chese ususu na chese mitio ka so na chese aketua kra na ya mutua workers no kra na enshem kran wo hu no kra enshem kra ya ne sa utie bi kra aketua kra na eto ye got kra ya so mbibiri ebi ji 2 million 3 million na me bozu 50 Ghana bozu say 15 million ti na ebu ona pe ni nya etuon kwakọ no chakia okra emwa no ebi ha dan ebi su tia life ebi su de mako school ene ade ade no ti ade bu ha na chempenfo ne ya so mutimi hwe no mu ye niye se ne be nipa no ye do no ble ono so asem na no fiflo na ho di nya no de ye no monye skeni 19 na so mu su ti emo mu su pe ni mu ye du kakra se ne be obo de ni je de e ba be aduma ni ye tini nyanzo se ampenifo no mtimi ehwe wo kan wo bibi e che wo no msu timi ye bibi se ne be ya enkofa sa ne ma ne ma ni nyina de ema yo yenua ma ya boatie da se bebe na futuo be na wodi ma ene mebunu ne ma ya esisuo a mu empeso mu de mu sabe edwa mu de yahu anase quick money no mu pen die e futuo na wodi ma won am de futuo a metimi de ama yenua emema yenua ma yenua nkura ni nyane se o ho a enipa so timi pasole bi ko
wotu de wo Kristo ma Yakobon de otie bi ofa e de ye wuye e na dwuma bi adon sa be so bia no mo ni ko dwuma no se na wo ya o so mo ni ko ho se na wo ya no se na de beto se na bidi e na da chi betu ya de wo ma obi bia ayeye eti dwuma bi adon we ma no ayi ni na o Kristo so ati me ayi de abon wo o kwa so ya e retumi de Bible ayi de a church won e marketing se ne be ya be wo ma wo so asumdi ya de abama wo de metumi aka kire me wo ma no ya da si bebre ewo efutu a yenua bema ya boatin ede egukwa mu na minim se mo a mo ehye yeso no mo so mo befa efutu ni ababu ayede afrimo Kasoa na ayede eka me ho Oshe ewudie a ekoso o man Ghana especially Kasoa se anu ti Kasoa obi enu se Kasoa de eye kro mukum nipa mu wie yade na oshe se ne esi koso ni youth of today na mo person mo do mo sabe adwuma ba internet fraud Sakawa na no mo pese omo ye nde na wo kafa asemi ho ne me wo kafa kakafa ne ekoso wo Kasoa na youth no ehun ne se ka media ka menkwa Komombo modimo MP jume bi ensua na untumi nkase bia wodi weni beto aban so sa aban boawo aban entumi boawo sa aban ye na femudie se ebia adwuma beba oman ni mu ama imrante nyina nye bi aye intinu Sakawa wo hwese ne oman ni ekoso ni se ne oman ekoso adwuma bi na wetumi sua na wesua company work bi na opese wo ya na wo du ho akoshem by fraud our internet so no enye ejuma ebe last ache if you fa ne bisa me one city na menya ma the next time untumi be bisa me one city ma one city ni ma e bia me ma 50 pesos ebe du bebi na fi de embakra ba fa ne se town sa no juma a wo ye no wa we juma obi antumi jim film sem aban ntumi jim film sem ntino omo wo Kasoa na omo timi ne no niame woka kakra ede chom no omombo modian no monjai sa ne oma no na Kasoa so ye kru a omo ye ejumaden Kasoa obi o Kasoa bia ye very hard working guys ni ma omo wo Kasoa ntene eye me ya pa so se BBC e koso wo Kasoa okay now utie ensema enkofo ekeke bi so please for no so ya accomplice omo no modi etuo emma omo ye den omo di mind ko de bi mu so mu de munya yanka instead of police e work so yenje mu fanye so just ufaso yeah me fuaso because etuo ho enye very common se wenya tuo sa intino omo no mu kra tuo no intino point in the subone dia medebo police for na intino e kamen kwa madra ka soldier for mo na we say take over our Kasoa. Okay, my last question no any say yes Saturday chemo no 16 years any 80 years but ati akwala 10 years ekuno all because say on person mu fa akwala no enko yes saka osikedraw no mo enye ka no mo di chi Range Rover na asem ya abasa ababesi ewo Kasoa bebre na so bo TV station so bo say omo na amasa ne ma we nyina ayeden abama akwala no etimi ayeden akodi sa adwuma boni we eno so de na woka fa wo yen sentence akwala no na say yen ku omo for like so mo ku akwala no so na wo say ye ku omo bi won kamea ese mefa ne se me so akakra ba mebenyi bedu bebi no me papa ka story kakra e defa former president Rollins ene ho kakra de chairman naka Rollins abreso anka ka by now yabo mutu okreku omo esa ne se abrantie nyankopon ma wonsa enan ahoden ye nyina na ekoda nye nyina na esore ye ntina de na wose uma oni bre sika ho sa ana seso mudi subone bo TV station bia asa so mo no maye o madwen se ne o mo pese o mo ye nie. The reason why tell mo kasa ni say according to nkwala no you investigate your mo no omo say omo hu wo TV so na malam bi ye no ordinary number ka etu ja ni ntina ma omo so omo nya sa confidence no mo timi ko ye de ekodi sa ewo kese. Yamfa ne say ade ba kwa we say aban neni ko ho ne say there are other TV stations say we so mudi impumtu anasa omuma ejuma ebe koso yamfa ne say
omampani akobie company bia no yemfa ne say bibi what say Kasoa e wo say omutumi kọ no mukọ ka anaso omo de ye advert ema mrante ni hu say o ejuma wo aha ba omonye say ejuma no ni omo ya ne so mo be ma akonfo yi malamsi abetena TV station ni so osusu say yembane yes misusu say sa TV stations no ka esese omuma omuye ejuma kra ena nkwadaa no susu ko say na ni Morgana ha say wo so wudi 18 years ansa ne ayeden yetimi achu atum na o makokoya under age ude na wo susu say yenku so mu kunkwala ni bia na say yen sentence obo for life come yen sentence for life yen sentence me pacho dey be e was say won say yekumomwa one shy emfa say the omakoji na baby ti say e fro labadio say infa na yabo mutu eku very cheap intika omo bremu e wo ho wi anka naka enu mo be fine ba okay futu ben e na wo edema youth a omo show say wo so wakoye youth e dey advice na wo edi ema omo ne me wo de ma me age mate for ne omo ba ne say menso mejina hey ohwe matare mo a me ye juma wo third eye photography me nya ni very easy okay even though bi wo fie so manya na kwadro me hu no say e wo say me bomodi ana me sua juma bi enti no ene ame no ka say juma na mu ana me ye de me dididi fa enti no me advice o me say sa fraud ne sa ne o ma ne nyino mo njai emboa emform nko bebia fa ne say ebia wa be ye penyin bi ana say nyakobe bie kwan bi ama na ye bisa wo say kwan ben so na wo fa ya wo di nya wo sika wo say me ye fraud oma bisa say oma ne we chire ma no omo beti wa say ma den asempoti no mbe kan dia fa on because one fa kwan pa so nya wo sika so emu ye bisa wo say dia na wo ye yansa na onya sika we o na me papa ye plumber ana sem papa ye carpenter ni no ye nkonya yes ko na ne krabe feel proud intinu kame kwa madua mrantia no omombo modi omonto ombo ase social media dia o kasa obedi ehire a onioma bebere be hwere o intinu advice kakra me wo de mom no omombo modi anom nsu ejuma utonkube crowd ya ma focus ne se obeton ukube obehwe ukube ni so aton onkoye ade bi mane nkofa ha ombre o intinu me wo de ma me youth no anase me age mate for no okay yenua be ma Charles waka bebre watu futo bebre na minim se emebu no a mosiso no mosu be fa bi e de atomu koto dwem e de abobra wo de wonsa edu eye adwuma nyame ye de ehiraw Sister Gloria ewudie Kasoa Ghana, especially a cry friend Kasoa. O beti se o Kasoa de obi en se Kasoa de ye kum nipa Kasoa de ye Sakawa first and case we drone and ke de ye se but se o Kasoa di pe ye se sikedura ye sikedura na che se ye mponche ni ye wiawia enye mponche so na funu a ye wia die na wo kafa ensema ekoso e wo my Ghana ene Kasoa yi takara me wo kan se akoye se Kasoa no bia ye de ani esuse honko na de boni efiba enso no ni huma me hwa entisa esanse sa central region hono no akwakoye se e wona de boni bi efiba se ubeti ni ade boni bi abeti news bia efisa sasa yoneba akoye se minim se ho youth no na omo yentiti omu ye o ana se ene sikantom na ye omu peninti o eso first na entisa say yetiti enkwani ye e wonyamisom aso say na enkwano because of quick money into no obia fi say o say onye sikantem intino say obekuni nua de akọ diskade enye na de a eye hukura intino obetimi akuni nua de adis wonso obetimi awia obia de obia bre for so many so obetimi seconds pa akọ fanade omohu because nyamisom mi jidi se nyamisom so kan ho a ye fan shankwa na se free mo fra bremu no eno so kan ho bi na ma sane ma no koso enti wo susu se nyamisro enni enne mebuna aba emunti na ama omutimi ekum nipa kra obo enwene ho yes if you say nyamisro emma enne youth no omunsuro hwe
because some pesicantini okokuni nua kro obeku no de akwa discan hwe ni a esi 16 years ni 18 years mi koku 10 years ni ade enko na moje wo se mutimi koku mu ankasa mu nua na se madam fo bi 10 years kokko discan ni na ye our Bible so aka say wiye mra ne ba ne ma aw say besisi tina wo susu say ye wiye mra ne ewom no na enye say ye kwa eni nyame so eni na youth muntina ni na ya basa. Okay, me da say na ebi so ka say awofo no so entini won eni ye de elhye omumma entini ema obi etimi efa ekwan bia so efa obi batimi di ne koye bonisem no eno so de na woka efa ho. Eno so wo musa awofo bi wo wa se ne okosori ahomache ekukrom kwa ko di ni dwana ba so ne ba ne be sori akọ school kura no emfa no ho. Sa mre bi mishia obi nam de mi ankasa me be ko school mishia kwa na Monday wo hwe no ho a ete se de Friday ti musa ne se wo pa ne maami hu na na o se ne maami sorry ntempo okrom na msa adan na maami wo yesa ti ma ore kra hoye enti hwe na se we na se wo sorry ko ba enti wo bai wan hwe ni ya o betimi de na akwa jiskadru o be ba na akwa na da o kwa akwa ni so yo ba na akwa na da enti no we na akwa sa ye ni awfo no so ye ti ni hwe nkura no o mu school ko mu o mu ba ni o mu be di ni o mbe se bibia o se ye ti ni hwe mu yo mi da se na onsusu se ye papa no ye okunu o mu so o mu mwa enti na masa eniema we nya efa nkwala anwo no esisi ana because a bad time dey senka mi hu ye uko ejaso ahomachi anka wasenka ukunu wo no so be support o oyiri se ekunu no so mwanti na emma nkwala chichie no so adoso ana ekunu wo so omuntu bo amu se okunu no so sorry ntem ni se oba no asede ni se ono so be hwe nkwa okunu sorry ntem akwa ejuma ba se de be ya omu benya bi enti na wo se on se ono oyiri no e be hwe akwa ni ye ama akwa ba beto akwa no enti wo oba no asede ni se obe hwe akwa ni ye be ma de okwa na ejuma wo se won so kwa yi ejuma de but wo de ni se obe hwe oba ni ye bibia nto no enti no be ma de enye wo na hwe ba say I'm not so sorry dia kwa no school so onya hwede wo so timi boa wo but ono na djuma so be ko school obekwa kwaye na djuma no aba betu akwa no school wo ahwe say akwa no be ye ni bibia kama na wo ba no so de ne say wo so wo hwa akwa ni ye so say de be ya ni ko ni school ko mu ni niam be na ma oni be ko no so yo me da see yes sister Gloria na ebiom no ebiso ka say ko so tie nkwala no anu asem o mo see o mo hwe TV so na achese papa bi malam bi bo de rosel o pese o jiskadru na bibia me number ni frame me na me den me boa o enu nti da ma nkwala no so nya asa agene ni wo muti mo kokko 10 years akodai nti no susu say wo say ya banning TV stations from say o mo makwan ma amalamfo ebebo mu de ro TV so ana me de madwe chem se me super se bande wo TV station bi obe na adwe se obefo asa ade ni so ama my advert se machi kwan ni mu mra ha se meji sika ni ade no o se bande obi a free TV ni so TV station won nya ne won ti ase na o se o free mu na o mo betimi aya ade pa no ba because how so o be chi obi so ma meji schedule na schedule ni agine kwa nti no first no nanka ehunle mu yesie aso se no dru ba bia signboard sisi ho free Sakawa konsu kwezi na signboard be si wo sa copy ba bia akwa kodu ni na emwa ye chenkwa ne se omna meji schedule no mo ba se nya kwa we omu se malam bi na omu na chira kwa ansa na omutu na mo enti no eye we na kofa we di aba because in 16 years for mu na adwiri bi no mutim se wo so mu kofa mu nua bi kwa jiskadru omu koye ne ka chom so mu kofa bibi se mra asa enti ye wo se ye bandi omu na free TV stations eno de me koye yo sister Gloria ya da se dai nkwala ya omodi ewo ne nyambra semse no osusu se ye sentence omu mu ko jail for life and say ye nku omu bi se no mo si eku akwala kusa ye nku omu bi emfa nkyere ewiase nyansa na se Ghana fo nyansa se so wo die wo a wo so ye beku wi eno die eni kwasi eku omu bi esa se ye bibi na fo so wo no mo kokoye sa ana say punishment bi o say de mo mo say de mo mo e o say memu ya din mo because omo baby omo do no mo nyini omo nya sa adwena ansa na omo ko enti punishment bi o say de mo mo a
yen fam mo pa nyese yesi omo ye enkranti no ana omo yesi human rights ntina wo say eja omo free ana say wo say punish wo for that na enkran na aka na de sua say wo ye bibi say ya say na de beye wo nti obi nkọ ho sa ya da sister Gloria na efutuo ben e na wo de ma abatan ene emebu na omo siso a omo do mbeso omo do mo sabe adwuma na Sakawa na mbeso mo ye na efutuo ben e na wo de ma wo Futu am de wo ma abatan na se me sa abatan na se wo so obi ama na ni kone ma ho ene nkura hwe ni asem ketua so betiti akura free oni nkura brema bedu be se 10 years ni yi na free on eye yare sa me ni ma me wo so ye wonyaye nti wo so abatan bia se adwuma na wo ye se den nkura wo se wo so obi wo chi e wo hwe oba na ma ho nti no wo se mu obi ama na ni kone ma ho because nkura no mo ni eda achi ti ja mo pem mo sa enye ana ni yutu no so me se won so obi ebe di nyamesuru be hye ase na was a Jumadin, now we are now the boy who and the boy busia. Then yes, Sakawa and Sika, quick money. And Tisa the Beba, and there was someone who said, quick money, no more. Almost for Musanya Juma, Nanyamiba, my baby. Yada, sister Gloria, send ye at sea, no. And then Mabuna Maba, one for Musa and ye Jumana Mumanya Bistro. Endidi mumona sa muma nyamiso didi mumwa nyamiso ebehye monsane nyuma mo yele na wahiramo ama monso maye adefo ye guso aye too much GH yakoso atete enkofo eno asem efa ewudie a ekoso we wujimre na yebeto aso Obrightness Michawo Bibia Boko business koso nyamia don kakra koso okay ye de nyamia se Brightness say wakoye businessman young wo de wo ton ade senka wo so nka obetimi akwakoje obetimi akomobi de jiske dro ana de bia no de eye wi asese ase ne amanfo hu wi ase no akoba business ya Ghana na wono uniska obi amu nti de koso na nyanwa esi aso no obi afese o ye popular. Oh man, multimedia don't move among for beje because who ni bia e ya na kra ho nti schedule dem sure says e was say koso among for so among for kwan TV so ye program say beje ye the numbers ye isi akra kuteska ye titie ne wo fie no akra de ka ba fie kra na ne papa ni madwuma ye akra nya adwuma be kutaka yes me bada bo moden ana say ye ni madwuma bia betimi amon ska obetimi me fan say like betimi dia bread they say otimi dia to saka no ana say we dia bie sa company e ya wo for the fe they say no awo for na ebre mu omu ni empanifo mu oma we mu no kra bia ni oma we mu e kwa bone empanifo na mu ya kronfo okay MP ya kronfo pastor ya kronfo ndi no obi ape kwa be pastor de be It's also say quick money ni sika dran kwafo did you say e de pa e wo say mabunu no e de show mu hu so mo beye mabunu enya de pa so mbe de be show mu ba se ni nyina be kofo mu a e depend politicians any mra nya dwuma oga asemu Ghana han mu say wo ska utimi bibia you obi a prekon yo be fa so be de obi nya ska ene obi wo ska o police ni stop no be fra obi obetua man police ni nyina na first mu jiska no mu disi ene ya gene clear nti obi a fight akra fight say obi nya ska nti ska our TV so why advert say ya dey some more da bobo nti ska don die enya de pa na so no se na yakoso no sa na be koso sa nti no sa na yako yo menu abemantu susu say sa TV stations aya na omuma malomfo akonya ma omu advertising omu wo TV so no susu say yem ban sa TV stations ni na ban sa so no free TV stations mo ana eno je yem ban di omu na ni asofofo ene kozo regime fatu city bla fatu city yen twa sa no mani mu nyina o mani mu na yen fa no ma papa to kon yen hu say yes say e bi ko bi scam no e pani ide ya mano na woni sky nti no bi we kwa ko Jessica o kon so no o de be sisi amanfo a I think say there san e wo sisi nti na mo no mo bi a be de ko bi a de aye de ope. Okay, many abema Ernest. Ebisu susu say enka yensa police for na ka enfa soldiers for the embra because omo say police for no cry accomplice bimo e kan wuti na masa wudi esem na de ekoso wo so agincha wo de fa woni say. Me say o man say o man e wo mu yan jobi ani. Police for one man me see police for me langa de o. If yensa soldiers soldier for me langa soldier for klon for
Emran na nya adwuma soja for comfort bla baby na me nche komane langa for me soja for. Wow. Aye wo soja for so me adwuma papa. Mamra papa na nto kwam wo man mu no obi anya free. Na wo share kwan be so ne betimi afa. Ye mpani for no. Okay. The president. Okay. The whole Ghana, you say you give bribe. What can for evidence bla? Any police for you move ya. What give bribe physical? What can say adwuma no ye? Inti the young family no enya adwuma so bla no. Kwabla ne diskane ni ya tu no. Ana say you gu nani mu ase. Ni who say yes. You ye no wan ya. Eni mo mu better. Essence nipa no be weska. No wo ye tofe obi a be hu say eh or therefore na ebe ya ye boje so no. Enu na ma ye ni nkura na bia na omo ba no enso be fa kwaboni so bia dey akwaji schedule ana omo say sisi no wo ye ya unyeska na say wo anye ya wan fa kwaba so a ye we say ye friend say ye boje wo so nti so obi wieska no wo ye mpinu ye ne kokot na ade afoje buza angusi aga wayo mu okuma we so be bi obe enye wayo mi na akokana se mpo no wayo mi ni kwa sa fa wo chew nti o mane o mu no kure ne ndadi nti se no kure no me dey blame na the president se president tun na si form se mema we ya we enye ya sake no MC biti ba bi o diska hukum nipa o se ekun ya se enye se ekun bi emra nya dwuma wo man yi mu o mra na enye dwuma obi akon bi MP mu akra ye kun ye hu ano hu MP ya ye kun na no nti emra bebre nya dwuma wo man yi. Okay, na Kasoa nkola ye o mokum abrantie osusu so mo so ye nko mo bi for ensuanya frame and I say yen center so mo for life abra o mo mpie biom mo nkra ni kunu ni a nkra de yin nga se be kunkra ni because so mo for mo kumo bi o ba se se emra wo wiase mo friend ye o se mo asotwe mu ye dine na ye ma emra ye dwuma o man na ye ma eto amanfo se uye bibi se ya ye betimi aye se no but ye keka samna me po mo sancho for kra na me se dim ho ya asema be obia beka na later no kra ye hu baby akosi ense bebre si no mo from camera no mo yi mo beka ba later kra ye hu baby akosi bi nti ye ma asem ye hu se yes asem se na akosi ya ni ye na no obia ye bibia wo suro wo man mu se ye wo mra wo man mu nti se sia no de se ni de ba mo ya starting to see se we ya kokura we mu ni anya bibi na ansesa ebema afoforo so be dey ebeye na wo be ka so say teacher school go ku teacher enkra na ya o mo den enu de mo ja to no enkra no ku teacher for no we still read o mo den ene du o mo sa kuku yi no mo sa 5 years o ku ne papa nti si ento na mo a mo mpedi fo se mo tra mo amon tra mra no so na mo mfa sisi ahia fo na da che be ba mo so ya da se nua be my ns na futo ben e na wo edima mebuni ya mo so se me ba wo shop me hu se wo ye adwuma wo bon ho modi nti futo ben e na wo edima won yo futo am dem wo me se obi anya abotre ewiase no enye gidigidi se obe pro ho ayi dako ena obi a ase nyankopon bo obi ase eburo what the time of the bo banchi what time of the bo bibia wo efudie no sanso na nipa so obia what the time of the be or the be obia nya dwumadene se school na kwahwemuko adwuma no wa start ya me start bobo no wan pa mi obi na ya adwuma ena me so start kakra baby am we kakra me so no minya me sakoma no mikuta nkra miensa me sakoma no mi nipa ni obi ntia no ntia se me nkoji malam no oti wo no bibi ya o busuafo nko ma yiye asofo fo nso ye popo ye abone ye fo zuwom ma wani ndako na mo wani nya dene e wo biase na bibi abebia se wo kra ye ya ma wa o ba ebetumi ama wo so ayre wa yiye ti youth no wo munya botre na se social media ni hype no enko ba bia pressure de obeto bo ya to pressure mo but later no we enye fe na se mo meka chi ye da si bebre ye nua be ma ns wakani nyina watu efutie pa eye social media enya nkwa emfa wo enkosi hye na ose munya de munya abotre menim se wafa wa wo hwemie wafa efutuo ayeden afrimu
Oh, you never Kwame, Mechawo. Oh, Mechaso. Bibia Boko. Yenya Kwame, wa koye youth e wodia e koso e wo Kasoa any youth aba mu e di omodo mo Sakawa any fraud e na omo beye e die didi no e die e na wo kafa sa enseme ho. The mechanic is social media no so ka ho. Cause saying like video like a software ne malam for mo send friend request ne nyama who ko social media no na influence youth no Boyz akoso kaka amame sa nkola yi kra be ko hwe kra na mo ye kula kra mo nche na nyini ahi be mo nche na pan 18 krampo but influence mo nya free social media nti like mo ye nyama en fa kwam. Okay, na ebiso ka say according to nkwala no omuso mu share TV so ene ma omunya sa malam krono number enti uzusu say malamfo another TV stations omu malamfo ma omu babe advertise omu wo mu TV so no uzusu say yem bani omu free sa enyema no ho uzusu say yes band omu pa if say the omu ye na ona obi ahwe TV station go for TV nti yomba ya no go for hwe nti say jobe like the worker say onko for nya no say nya ade na so ma mo ye wo TV so onko for ye nti me sure say bandium also kasa yembani TV stations are more malam for advertisement no yen free so yembandium. Okay, now akoye youth dey afutuo na wo edema youth omo abo out there omo de omo se omo fom sanya adwuma na Sakawa no mo be na dey afutuo na wo edema won. Oh, the meka ne say yase de enye about de enye rush ase oto bo de wo dia nti na say we to bo na akọ eni mo abrabo na meka kire omo. Okay, now afe so no Osha was say abaima police for edosun wo Ghana hanme wo wiasa fa ne wo Ghana fa ne nyina mu anase soldiers mo na nka mu ba ene ka nipa be bohu ama omai do mutime jai ewudisem no. Oh, adene nipa bi nipa the police bet me ama go for di bonia sanzo na soldiers for bet me yenti ona say o me hwe say police department no mbe for law ni. Okay, yo, adofo yetie yenua be ma Kwame o se ewiase no enye rush unya botira wo so ubenya wodie ayeden afri mu yakoso ane yenua no yadofo no etwehwe enkomo eyeto magi echie ne ebetime di niema sei de abremu. My brother, good afternoon. I hope you're good. Yeah, good afternoon. What's your name? My name is Doris. My brother, what is going on in Ghana and in Kasoa, the killing of people and money rituals? What do you have to say about it? Wow, this is social vices in the system. And I think in Ghana here, for instance, Ghana have a very good security. Authorities here, they are doing very good. So I think they have to move into those areas they suspect all these vices are going on to fish out the people who are involved on it. So in my own opinion is that, the society we live in, we have a lot of youths who are lazy. They don't want to work and earn a living. They just want to live a very luxurious life, drive flashy cars and, So I think those things are the cause of all this ritual killing and the rest of it, and robbery and very much vices in the system. So the government, on their part, they have to do a very crucial work, very important work they need to do. The important work in this sense is they have to sensitize the youth. There should be all these, let's say, programs. They can establish on certain programs to sensitize the youth. Secondly, I think they should look forward creating jobs, because when you look at the system, not only in Ghana, like from where I come from, the governments are not doing enough
But you see a lot of people, they come out from school, they graduate, they begin to run the streets doing nothing. Definitely, they have to lay their hands on something. And it's if, unfortunately, if they lay their hands on all these kind of things that is going on, Yahoo, and the rest of it, you will see that the system will be polluted. Okay, thank you very much, Mr. Chidozie. When you go to Kasoa, that was on last week Saturday, there were two guys who killed a 10-year boy. One was 16 and one was 18. Even though they've been arrested, some people are saying that they should be killed or they should be sentenced for life. They shouldn't even come from prison again. What do you have to say about this? Based on my experience in my little experience in law, you say one is 16, which is a juvenile. Yeah. So I don't think a juvenile can be sentenced, but this is very complicated. And the other one, 18, that means he's going to jail or face the court of the law. Yeah, I don't know established laws that can deal with people who kills in Ghana, but I know for sure that there's some laws we call male ense and male prohibita. Okay. So this is where the court of law will look at, and the reason why I'm quoting law is based on those male ense and male prohibita. There is some certain things that is prohibited in one country which is applicable to other countries. Okay. So that's why I use the guy on 16 years is juvenile. Okay. So I think a 16-year-old boy, he said, what are the cause of the killing? Okay, the guys said they watched a television and a malam was on the telly saying that, oh, I do rituals and I can help you get a lot of money. So based on that, they also took the contacts on the television. So people are now saying that it's because the TV stations have been promoting this kind of malams to how do I put it? To promote what the bad deeds. That's why the kids got the opportunity to call and got the mindset also to do this dubious behavior. So what do you have to say concerning this also? If the young teenager, if they are being fair at all, or being interrogated, to say the truth, one is that they must have a contact with the malam before they can carry out such an drastic acts. But do you think these things that the promotion of malam on TV stations should be banned? Yeah, why not? It should be banned because I think if they are advertising for maybe all this herbal clinic or this those ones you talk about health, but when they advertise for ritual things, I don't know, there are many I have been seeing those things on TV and on Facebook and the rest of it. At times you see a friend request, you see a malam, this they will be describing what they do. So if you don't, but I believe that so many of those things, they are scammers, you know. They are scammers in the system, but many of them, I don't know whether they are real or not, but something must be done. Okay. Something must be done. The government shouldn't keep quiet. Okay. The television is not the actual problem, okay, you know, because what they are an interest group, so they are doing their work in order to pay their workers, but there are some certain things that the media houses do not need to televise or accept in the first place. Okay. You know, some of these things they have to. So, but coming to the guys who carried out the acts, they should interrogate those guys. If they have had a contact with one of the malams, then the malam should be arrested. Okay. Yeah, he should face the custody because he is the actual fuel to the crime. Okay, thank you very much. You've been a youth, and I've seen you are selling nails and other stuff. You've been a youth. You didn't do money rituals, but you were able to use your hand to do something for yourself. So, what is your advice to the youth out there? Yes, they say a drop of water makes a mighty ocean. You know, that's why
initially, when I started, I told you that so many youths are lazy-minded. Actually, and why some they want to do something, but they don't know how to start in the first place. Many are youths who have graduated from school and they don't have a job, and they don't have any connection to what they want to do. So they will have to start from somewhere. If unfortunately they start in a bad direction, then it will lead to a disaster. And my advice to the youths out there is that the youths, no matter how hard the situation in the system has been, definitely we are the ones to change it. We are the one to bring it to a stop. Why do I say that? Always they said that the youth are the leaders of tomorrow. Then if we destroy our future today, I think we don't have future tomorrow. So the youth have to try to engage themselves on some certain legal things, legitimate businesses. If you can't do business, you don't have the capital to start business, then you can learn a trade. Learn all this craft work. It helps. Like how I started, although a little bit I can say I'm opportune to come from a kind of family who are a little bit handy, but I don't depend on my family, on my parents. The best thing they did to me is to give me the best thing they did to me is to give me a better education, which I tried my best, but I have to, after graduating I have to join a business. But before I joined a business, they didn't give me any cash. I have to start a work, following some people who do all this tiling work. Then I learned it. So it was through that. I was able to get myself on ground and raise some money and join a brother in business. So I told him to teach me the business. He teach me the business. So in all that, you think that youth should also learn? Yeah, the youth should learn. If you don't have the capital to start a business, you can learn craft work, all this. So with that, you can raise money if you are interested in business. If you are not interested, you can continue with that and earn a living. Because, for instance, there is no day you go to work you will not count a cash. So little by little, you can grow. That is it. Thank you so much, Brother Chidozie. According to our brother, he said, little drops of water makes a mighty ocean. I know you, the youth out there, and those that are watching me, you've learned a lot from it. And I know when you use it, it's going to provide a great impact in your life. This is Suma GH. Can you follow me up? We're still asking people concerning this issue that has been trading, this issue that is going on, the killing and robbery that is happening in Kasoa and in Ghana. Adofo se ne midin kan eka no ye me sister Porsche and I'm blinde wa eba be chichi enkomo no yes sister Porsche and sema ekoso wa Ghana ewiawi a ufunkta wa na ye hweme firi hunsem e wodi a ekoso wa oman Kasoa e die na wo e ka fa ho Kasoa dear, he say only safe place for us crowd because right now no we your back now we should so be nantana jo because Over Timia, Ajoniama, or her comberry pool, Kasoa, they say, I'm a wire. Maybe say, I'm a quarantine and I'll come because the whole safe car. No. Okay, Mamuti, yes, Sister Porsche, or sister or quarantia, Ewaka, O command the Danwaka, so any idea or bed or bepenny. Minia Porsche, a wood dear, of course, 16 years boy, any 18 years boy, Moko 10 years, Akola Weno. A Bimo Casa, a Wufuano, or when you come mountain among Kolachichi, Akoso, a dinner walk out and no so. Yeah, pressure, social media influence, I don't know how, because we meet Marco. Until we can, no, they have social media. And one is who are the few say on market, and will be able to Yeska. So what I say, non flexi with girls, and so yes, it's in your mother's now, social media and okay, and to send Colana or my son, yes, sentence you move for life, and I say you cool movie. Oh, there's so move. Yes, move, of course. There's so move. I didn't sentence for some young. Okay, because so Musa for Sadia.
na nkra gitu eti mekun na akra ba kwa imagine ska do mbe ya ni fa do mbe kun nti omo de ni fa so mo tine ya sekra. Okay, na futu be e na wo de ma ene emebu na o ma ba mo pese mo do mo sabe ye ejuma. Lazy ass, they should work. Omo nye ejuma. They are lazy ass. They want quick money and nya sa. Nti omo fa mo to ntina so mo pe bibi nye. Wow, thank you. Yeah, that's it. I ain't about Posha and any HH and Comono. Almost any youth of Mabano, they are lazy ass. Or one person of the Omonsa Ebe a year, Juma. When we say Futa, yes, is Yenya Bay Eddie Mamono, one so far Eddie Ebe, the Ebe Bobra. Kasoa na Jimre, Nayan Koso Musa, at the 4 Efa, and Woodia El Koso Ewa, my Ghana, and it Kasoa. Wasn't a medical econo, Yanni, a month for a gusu air to chin common. I shall miss any first to her. Mr. Aqua and I'm no air by Betty and Como. Mr. Aqua makes your wool. Bibia Boko. Mr. Aqua and near my new would this summer echoes a silver one is a Okitafuna room, no biaji, our Kasoa. Oben once or be a Wobisikai Aqua Gini Sikanina. Now, sir, share a wood dear Kasoa, a sa air quack and walk as well. Nanu say, or be a Kitalisika, walk body to pay I then. Ajin in some because come and come must have bone to manipulate the ewu. And they would do some way air cost or markers where a dinner walker at the farm. The worker farm says, say, my Ghana, no, they were no more con the they say, no, you're going to quite useful because Sikenibeno, I think, can say, well, my Ghana too much. There was something for you, and he said, or say, script here, we are doing. And Saka Swawanaka Sanka dear. There was a Kaswani dear, a Markunaji, Dimbone Papa. The same day we are cousin Cotton Kaswano, see self contained mental lecture. Wow, mental Kaswa, they do Santi, or say almost script, and we are doing no more Funko Ambofono. Script in your tight one more. I'm taking every year because I did in Bonedo. I might say Ghana, they say, you know, Grandma, going my game when it was Kenibriano. I told me so, social media no a conforno, uko Facebook, no conform the Sikani, Debele, go soon tea, Colani who sang mana, not in telephone number account, no affair or bonso, or free pano, about to affair, oh, young friend named Bizani say, again, oh, yeah. Most Aquani de chase are not confused, are not free, the answer Aquanian. No, Bini de see and Nansia. Omogoku, Obiba, 11 years. Omina Namu, Omnicolana, the twin city, dear Bibianso, Ombefran is a biscuit of Mokukuna. It is an Manoman, so say, not social media, a mass, a conforming, a jidding, or church or Minama was on coming now, you're building in us. The young is because you're using a balances, can you brand it? I don't do. Bebre now so kase ejuma eni Ghana ntina ma ne koso sa wa jenche wo won say kase ejuma eni Ghana me no mo nya adwen Ghana ejuma wa ha sika o Ghana papa na anka wo woni fi ono mo mba Nigeria fo begu Ghana nya sika no mo pe no mo nya sika mo nya bi so ne so mo bo mo nya o mo nya pa nti se wa na wo nya wa dun say we pesca dia but you wa dun say we pesca Ghana dia even ana Ghana for no sisua. So Benya J3 capital in Edin, but so get our capital there when it's car. Into Sabano Super Shop on Buana, YouTube for no. What baby Binuka can come on, but when you have some maybe Binu, and come back with Binu J3 no business and kids are not so Quebec Buama, Sakon, Bonnie, and Robert, so let's shoot to do out in a year, and as I'm watching news, yes, Masequence, that will be filling station, that will be jump while you shoot to know. I am she is a gun on and baby brother. It's in Penfono script in the tights. Scripting and Munya do. Na a football bay and Audima and Mebuna or Mosiswa. There's some of the moon said, do I mere Shasono or would be Juma, a football bay and our war at the Mawon. Already, I'm more person made money or more because they say no. Where's Nibe, almost Pescado. Obia person says we are talking. If you papa blah blah blah, no because I can't talk when we say be that was still or so. But papa, your boy says we are person we know. But on the son man, utility they say which one food your munti. We say you don't power the utility. Obia pesca. Obia pesca ne do me name kan. Intin pa na say a bomb mine no. Mining yan pa papa.
ye youth no na awofo no so no they say awo basabasa no so ka ho obi owo a eja ni akura no ho ba mani na baabi ma mani na baabi ntonya time ma akura no atete ni enti na fosam wa ne di akura ni ntesa akura no benyi no ni na fo akwa kofa no wase no ntono so ka ho na masa no meni nyina eba yo yedasi yenua bema yedasi bebre ya ma me no se de yenua bema ka no no ose mo mamoni enkomo ma ho enamfo a omo eye de efa wo no e wo se o ma wani ye de ekomo se ne ebe ya oba ensai emanyini meye babone anase o meso ababone e ma na chiri manye de eniso eye too much gh ya ne de nensem ye de ebremo koso ne di echi ne ni adofo enchichi enkomo Fosa na medika eka ya no ya koswa atwetwe enkomo na wo hye minsa enifa so ha Brahima ane ne no ba betwe enkomo fa wudi a ekoso ewo oman Kasoa emu Brahima becha wo beje so Brahima na wo hye ensema ekoso oman Ghana ni Kasoa wudi ya ekoso kutafra ni ehim wo fa ha yeso eji obesika me ya sambo ni ton ade na wo kafa ni ekoso ehu dia mi wo kan say wo hye the whole Ghana sisi ana say Kasoa be dangerous place because national security and the Ghana police service omo ni ko Kasoa because say foreigners no mo better especially Nigeria for no and omo di sa adwuma no because who tie de ekoso na Nigeria for no mo ska nti almost police for mo Kasoa no omo no mo against say bibi ko sukura say omo do come police station na omo den omo asaba back nti esra aban otumotu ni na den odi secrecy mu na national security any say military for come do mo ko mo medium come because the economy there very very serious. Recently I think last month ya no bi ko Sakawa a problem in that today say as obi ni ba na ho mo ekuku no it's serious the question is about 2 nights because so I saw the map from home kwan na see ya na ebe koso na che se bi so ka say ma police for kwan na e di omo ebimu e wo Kasoa no omo moa really for me the point from mo Kasoa me trust obi a nti se be your financial security any Ghana armed forces no move from I think that's the best way. And I says I camp on a one foreigners or mutrona and yeah like business place. I say we from one year I think I say destroy that place. I think that's the best way because our police from there. Who do mukwa mutuma on the same because they are one. Ushe langa dia Kasoa cause sa omuchi omwanu moja omuchi omoja omo bibia nti the best thing says the military ekomo and national security omutu omna dem of this so I think that's the best way. Okay na wakwakoya abranti ya wodi wonsa eye adwuma e de futuo na wodi mema emebu na omo so ehye wo futuo be na wodi be ma omo afi so biom no be na ka say TV stations aba e no mo promote malam ni eba na so be ya advertiser no mama no kwan ama na advertise say o me malam yes ka do me ya wa ase no nkola no so e de afa numbers no uzuzu say ya ban isa ne ni nyina say edikan me ka say esra abantu ni nansi so because sani me na ekoso ni ame me de bobo aban me de honso bobo aban because National Communication Authority no omo man lances for media and this thing no this omo to me yam blame omo the parliament say any station bia obamo be chance oba be size ke duro ni we ni aso no ombe break na I think say obia ma ho kwan what you say because any me money fake if you say kwaji ke duro na say if let's assume say kwakura no be ma kura na maybe only pan any case but ni omo di German food obi tun be transfer Uma me 100 Ghana cedi, uma 10 Ghana cedi. Loto no ma say ni fake. Until ni say aban award the power and the right authority to put inside the beko bibiaso. This aban to no no this is my thing said that's the best way. Because individual nobody. Mrs. say so obi are the mean to mention in court. But bank say yeah. That's the final way. This aban to me blabi. Not the commercial station say wa abema obi nkwa no obetu abe miracle was say ni senia breaking out. Obi abe obe catching shot. Yeah, afutu no say amede be ma in the youth no mo abaso ni say. Abranti bia no who was na obobra ade mienu pe na usidi so. Savings and honest. Baby will be adwuma bia we bia savings and honest because how your branches now who you want me say e bia better car 100 million now you want me say who train 100 million na who to me talk but when you want city now the one city 50% to home
any okay. And another thing is say who baby na say wo ye no kwalfo a obi betumi atra say o e bia Jesus ke fatuom but say wo ye no kwalfo a obetuma master say fe ye adwuma na say bibisa and then branch for aba no quick money omo pay adwumadin what I say omo pay adwuma obeye obe service ko be 20 years so Nadam for the limousine or the Lankusem, because I infant no yan. Interesting branch of Nomudu Musa, Omudi Juma, no Muja is can you Bruno. I think says can you be most of them TV stations no motion and the air convince but some Omunia Buta saving Pique Crown or Tona 20-30 years no. I think say example like on a book in Japan or starty pique and or tons and also called Germany or starty. That's why the munya ukwa we are omuton omunya man starty but in the room was about almost 3-4 years no more young nti SM branch fu na ba no bia o try say o din se bedin ebe adwumadin ko ye adwumadin a dia open ube afi nti kaka metu ya ka chewo ye da si bebre ya bra Emmanuel the footwo pa o de aye dey o de abram mo minim se wo benya wa footwe waji wo de aye dey efrim e de abo okotoje ma che se wo de dey ebo bra aye too much GH ya Kasoa age enkrofo ano ensem efa ewudi akoso my Ghana ene Kasoa wo jimre na kame ho na yento aso a emusa mama kwa wapom nyame adom ye ho ye bibi aboko adom akwa mama kwa wudi a ekoso wo my Ghana na obeti yesi ya we agini yonkuska konfo bi agi obisika owie wase kunu obesa atusu yesi echi yeshim obi phone anya Kasoa kuro na nkasa kra no obeti yesi obi ayede awo obisika ye kunu na sen krasma yeti ye fa memu omienu makoku akwala 10 years mama wo hye nsema ekoso my Ghana die na wakafa ho ipacho asamwe de ehu pa ewi asemra titi miremu hon nsa nyama we nyina eniwo ewi ase na ebo ye no se sa ama ba wani mrantie no eno life hu sika prapre wo bi hunu ese ni nyonku wo ka wo pesika ni bi wo kokun ni nyonku nipa na do wu ana sa nyama ni nya yesra ban so omon mo no fa ni 90 fam no nyi sa nyama nyina awudie tumi awudie hu ma Ghana ni yes se ye Christopher man na ye dan ana bosom som ana awudi sam aba omanu ye bi sam oman kano titi miremu no na se ye kontomre titi kontomre many skase se ya na ne de ye dan ene ye fa ye honto sa nyema ye ma menum nyema so na fa de sikan ye penipa kum moja hwiegum ene de akodi ska e ba ne se mumie mi sa ye anka se ho ye kumam ni ye ya brabo and say ni se o man Ghana akufuado yes now finance from na sa nyama de koso ide ye paucho yifro na na e kra de tin say school for crack wu den na teacher for ne de no ma on kwan e de call school ho ensum ho kokoye simi pro say de be yo wona mo sia se anytime bia no mama nkwala e kwan no ne kokoye de on pe sa de ne nyina emra ni mi swani ma hu bi do ma hu bi da ye kwafo mpo ane abaya den ya tete banchi ayi ni anu ani edi ya hu bi da na we de say ya fried rice obi moto adi e ben kwa nyama wa mu nyina nkwale ne pe bi edi na be ye den ene woni miawu yes man so man penny for ni 90 from no ni ya wudi fu every man na Christopher wa no se so ni asafo oni mu ayai no ni ya wudi esam efri yeso e we yesu din amen mama me pacho mama me so na aya na metiti bisu say awufo no ene ma woni enye de enko wa mawunta na masa enema we nyina aba ne no so wakoyo baten de na woka edifa ho me nyame se yanka no kware se me obate me pema me ba ana me nana me nyamo nana mo 10 me pema me nana mo nya de me woni ma me niska mia nmayi amedi amo me ma woni ho nchire wono me ma woni ho chire on be ko baabi ene ona ka se aso se ma 2 cedi ma me 1 cedi ni nya ko fa sa problem ene de ba it is a wo ba te wa topia wata na shoba bibi biara obeton bia obenye sika
bibiara abeton bia obenye sika na de ahon ade aboa wo nan emere mama we amunhwa mo mai yesramo saade na mo yene mo nyai na mam mata ni eye mo bo eno so ka ho bi Mama, na answer me mama akokra na futu ben e na wodi woma emebu na abaso omudo mo so me sika dro mekum nipa dia jiska futu ben na wodi ma wo mesra wo Yesu dim se odo hutu Yesu so a ade nyina ni buawo na de ewie wiye wodo ho atu Nyankopon so na wo bom paye no nyame be che okwa se pure water kran uton wa be buam etimis abata na woni timi hwe woni man ye ekwa titititu ye sorry for o'clock ye sorry ye de nana me se me de me nana magya bet me oni ma me wo fie bet abata ni bo ho asanse ni kuru ni maame ni obi amwa ni tin on sorry for o'clock not ya no a che nkwadan se mu ye wa ye dwuani bi no de so nkwadan bi kura no ne mpe no na kokope obi fufuro so maji tofia o mdi mika obon from so maji broda on di mika ebeye dan ene sa nyama we anya ema yes ram kwamo chawo ni die mu ase mu aye yo abata ye mu aye na nipa adani ayi abosonsonfo enipa ni aye kru a na hwa nyama emfaso bi eni so ntimesra mu aye na 4 o'clock no mu ntoso 4 o'clock no we abata teso we fa ayi afense po ba wa humienu ana miensa wo de teso na nya dan a obakro ma nyame be boa no timi ato ade ahwoba an yo mama kwa waka ni nyina mama ye da se ede wa futuo pa a wo de amai emabunu ene awofo a omo ye den omo ehye ye too much ya na ebetimi de adwumadie so no ede abrow wo so wo hye me wa gentre efa ene ensem ya me de ababetu dwe fa kunkum ni niam a ekoswe wa gentre no mesre se ko YouTube na ko subscribe eko too much GH na fa wa gentre no efa to comment section o fi so follow your Facebook Instagram and Twitter na me de ene ensem ni dwumadie ebra mo no me din ede afia ensroma ba ko pe ede se na ye bese Asia makramo